Dobro jutro, salteri. Evo, Dajan i ja, viš čak iste majice imamo. Evo, krećemo na jedan zanimljiv ribolov. Evo, tu sam sa skoro pa najboljim gajderom tu u Istri i strelkolovcem. I evo, danas ćemo se igrat. Evo, surf walkeri će biti u igri, lovit ćemo strelke. Uvijek uzbudljivo, uvijek napeto, površinski grizevi. Evo, mislim da će biti fenomenalan dan, 9. mjesec. Vrijeme je top. Evo, stvarno, bit će bomba. Idemo štrumf. Let's go! Dajanero, koje su varalice ti se najbolje pokazale? Ove godine najviše ribe smo ulovili na ovog manjeg surf worka, bijelo, 155. U backlightu se vidi kako je zgrižen. Ovo se nalovi. Bome, vidi se. I ova veća varijanta, 180, 29 grama, koja ovako leti malo dalje. Znači surf walker, mama. I na popera, ovo je novi. Ovo je Gravity popper. Gravity popper, isto smo dobili par lijepih riba. Ovo je 13, 11 i 13 cm. Ok, ajde, idemo bacat pa ćemo vidjeti što će se dešavati. Evo, sad vidiš zašto koristim 0.50. Evo, zbog ovo. Na surf walkera. Evo ga, i Dajan je jednu za devu. Dajanero, flapa. Vajde. Sad su male, ali će možda biti koja veća. Bravo, Dajanec. Male. Evo danas koristim SG8 Defiance Inshore štab 2,29 do 28 grama. Čini se malo slab, ali u biti ima dovoljno snage čak i za ovog 18 cm surf walkera koji ima 30 grama. I imam phaser rollu i to stvarno jako dobro leti. A pokazat ću vam kako ovaj floating surf walker stvarno fenomenalno ima lijevo-desnu akciju, baš je ono živčan. Evo, Dajan, nisi uspio uloviti. Yes. Znači stvarno vrlo lako se vodi, znači lijevo-desno ide bomba. Znači klapa ono, stvarno ko da je živ, gle ovo. Fenomenalno. I u biti tako danas i vodimo, dosta agresivno, živčano. Evo, jedna velika nam je pala, dvije manje smo dobili, još par kuhanja. Evo, za sad je dan top. Tako da, evo, bacamo dalje, ali evo, sam mali break da vidite na šta i kako lovimo. Gdje je to ono tamo? Samo se okrenula, zapratila i otišla. Ček, i zapratila je? Da, okrenula je jedan krug se. Pa cijele peraje su bile van. Evo, Dajanero malo drugačije vodi. On ima, koliko je 15,5 cm, broj manjeg surf walker, ali grize i njemu i meni skoro da nema razlike. Evo, cipoli se igraju, kupaju. Fenomenalno, evo, stvarno, baš je ono ribolov top. Evo, Dajanero ovako to malo brže vodi. Ali dosta trava nas zeza, tu je ušće, normalno plitko. Što vidite, more je dosta mutljikavo, čak se evo tu i vidi dno. I to je to su u biti idealan teren za strelku. Evo, na surf walker još ima pratitelje. Opa! Treća riba danas, opet mala, jednu veliku smo izgubili. Jednu velika nam je dopratila. Gledaj kako to. Evo, surf walker. Evo Dajanerac, bravo. Odlično. Kakav gusto. Kakav gusto. Prsto završiti, mogu ja? Evo ga. Ovo je čak i lijepa, ima kilu i pol možda čak. Evo, još jedan od surf walkera, griz je bio la bomba.
Evo ga. Aha. Evo, ovo je pravi griz. Gledaj koliko ih ima. Kakav gušte. Bome, diglo se sunce. Moramo malo pauzu. Jakšel, treba brže kurblat. Kad ja završim s bumperom, idemo lagano, lagano. O! Daj snimaj. Dobro. O! Iso Miki! Kako dobro! Jevo te! Kako je ovo dobro bilo! Isuse, kako dobro! Isuse, kakav grize! Opa, bravo Danero! Surf Walker, ovaj put u prirodnoj boji. Lijepa riba. Hop, ode. Bravo Danero. Bomba. Evo ga, to je ovaj Surf Walker. Neka prirodna predivna bojica. Gledajte šta je to. Bum! Vola ga je skočila van i drugi put ga poklopila. Ono, griz je bio spektakl. Spektakl. Zato što valjda ovam glo. Glo. Evo, često se to ovako dešava. Priloš jednu, a druga još veća. Gledaj koliko je ovo. Gledaj koliko. Znači njoj ona uzeti iz usta. Gledaj, uopće se ona ne boji. Probam. Šta je? Da, ne umoram se. Bome smo bacali danas. Težak dan. Pa dobro, ali evo, stvarno imali smo toliko akcije da to, evo, stvarno nije normalno. Evo, ulovili smo hrpu riba, ali evo, sa velikima nismo imali sreće. Tebi jedna se fulala, meni jedna baš pala. Nažalost, baš 2 GoPro-a nisu ništa snimila. Ali sve u svemu, evo, bilo je odlično. Naravno, odradili su 18 centi Surf Walker i bijeli je bio top, ali ti si isto dobio na ovaj, ne znam koja je to boja, kao malo prirodniji. I evo, ok. Zabava je to sve skupa bila. Kao da smo tužni, ono, u danu gdje smo bili, valjda, ono, 50 riba. Ali evo, nismo imali sreće s velikom. Uglavnom, evo, velika zabava. Evo, ja sam koristio ovaj Defiance SG8 štap, stvarno top. Phaser rolla i ja sam danas, nisam koristio predrez, nego sam direktno vezao špagu. Sa direktno vezanom špagom dobijaš puno bolju akciju varalice, jer nema teškog nekog predreza koji bi joj potapao. Tako si i ti lovio, jel tako? Evo. 4, isto Defiance. Ti si SG4, isto Phaser. Sve direkt.
sve direktiva. I evo, zabava je bila i to je to. Ništa, vidimo se u sljedećoj avanturi. Ajde Danero, pakiraj, idemo.